एसिया महादेशी चंगो छगु चिरंगु देख चिन्या पादे परापूर्व कालंचे छगु पावन भूमिता कानाला तगु न्या पादेले थिथि देव सल्तन पलिस्ता ज्याचंगु खनिदु देव सल्तन अपना पथन धार्मिक कथन अपना महत्व जयाचंगु पहाड पर्वत दहाव खुशितन थने स्थापना ज्याचंगु खनिदु थन जीवन्त ज्याचंगु प्राकृतिक सुन्दरता याना चिन्या पादे त अजना बालका बिगु थासा थोहे सुन्दरता याना थिथि देव देवी पिना थन्हे विराजमान ज्याचंगु दुताइगु तापुदु जोजलपा नेपाल च्यानल सुयाचना दिपी सकल सुकुमी भाजु म्युजिक पिन्त दुनुगलन से लस्कुस्ना जना जी नस्ला साक्य जी नेपामी देशमा जीवन हनिगु चलिए 33 कोटी देव देवी पिनिगु बुझाइ नाव याचना गुदु थासा थिथि देव देवी पिनिगु चिगु जीवने ब्याग्ल कथा यागु महत्व खनेदु उगुहे कथा जी नेपामी देशमा जकमकुकी था थासे चौपिन हिन्दू धर्मावलम्बी पिन्छन अपला महत्व बिया बुझाइ नाव याचमन्त्यक महादेव जी नेपाल देशे सगु प्रमुख धार्मिक स्थल कथा स्थापना ज्याचंगुदु पशुपति महादेव वसपोल था थासे थिथि नामन स्थापना ज्याचंगु खनेदु ज्यौ चिकपिन्छ ठिकाइ ती जंगल जी थयाको ज्याजय विषयले थयाको ज्याजले चिन्या पादे यला देशे विराजमान ज्याजमा सन्तानेश्वर महादेव विषयले बचा गोरे पो निवेदनाको दुस्या दिस त्रिदेव थका पूजायाना या चमन्त्यख महादेव वेकया त महेश्वरना त्यागु जनन्दु जताधारी स्वंगमिका दुम सर्पहिना तम खरानीला तम व बाग्य छंगु धारण्यना तम द्यख महादेव वेकया त कैलाशपति नाप्ना प नीलकण्ठना त्यागु चलन्दु
थासे थिथि नाम विराजमान ज्याजंगो खनिदो थासा वसपोल सन्तानेश्वर महादेव रूपे येलदे यागो लगन खेन जिन 6 किलोमिटर दक्षिण पूर्व दिशा झरुवा राशि गाविसले विराजमान ज्याजंगो खनिदो सन्तानेश्वर महादेव देग समुद्री सतहन जिन्या 100 नेगुमिटर जोइ अवस्थित ज्याजंगो खनेदु थुगु देग या त छगु शक्तिपीठ कथन नला तगु खनेदु थुगु देगले दुहा वनिगु संगु धका तया तगु खनेदु थासा थुगु देगले दुहा वनिगु कलात्मिक मुतुका पश्चिम दिशा अवस्थित ज्याजंगु खनेदु सोकुमी भाजुमी जुपी चिकबुचा स्यास नान्दिगु ख सन्तानेश्वर महादेव विषयले बचागो रिपोर्ट आधा सा थोय जाजोले पल्क दिपाका दिपालिपा चिकबिचा पुवंक रिपोर्ट से आदि फै उगी आइता पल्क दिपा सोकुमी भाजुमी जुपी थ बचा हागो दिपाली पा हाक्न चिकपिन्त लस्कुस्तु आधासा सन्तानेश्वर महादेव विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदन गदु सयादिस
खा डुहावना तो गया वन थासा थी ट्योपिनेको दर्शन याना सन्तानेश्वर महादेव देगले थ्याङ्क यू फै महादेव विराजमान ज्याचङ्गु थाहा जुया थुगु थाहा या त कैलाश पर्वत न थाहाको चलन्दु सन्तानेश्वर महादेव विराजमान ज्याचङ्गु देग निता जागु पेगौडा शैली निर्माण या नातागु खनिदु थुगु देगले दुहावनीगु प्याङ्गु मुलुखा तयाटागु खनिदु दासा देगले दुहावनीगु मुलुखा दक्षिण दिशा अवस्थित ज्याचङ्गु खनिदु
प्रत्येक लुखाया जुए छगु कलात्मक तोरण न तया तगु खनेदु थुगु देगले दुनी महादेव नापनाप माता पार्वती व गणेश न विराजमान ज्याचंगु खनेदु धासा थन शिवगण पिना बिजाका तगु खनेदु सोकुमी भाजु मेजुपी चिकबिचा स्यास नान्दिगु ख सन्तानेश्वर महादेव विषयले बचाहागु रिपोर्ट आधा सा थोय ज्याजोले पल्ख दिपाका दिपा लिकपा चिपिन्छ हाक्न रिपोर्ट सोया दिफै उकी आए त पल्ख दिपा सोकुमी भाजु मेजुपी थ बचाहागु दिपाले पा हाक्न चिकपिन्त लस्कुस्तु आधा सा सन्तानेश्वर महादेव विषयले पुवंको रिपोर्ट निवेदन गदु सोया दिस थुगुदे गयन्यनि महादेव यागु वाहन नन्दिना बिजाका तगु खनिदु थासा थन थी मेमेपि द्योतना बिजाका तगु खनिदु
देगया पश्चिम दिशा वासुकी नाग बिजाका तब खनेको थाहा उत्तर दिशा महाकाल भैरवना बिजाका तब खनेको Kuipengu Shivalinga na palistaya na tagu kanidu. संतानेश्वर महादेव उत्पत्ति न पाछगु किंवदंती न जोडी ज्याजमु खनिदु सती देवी न आत्मा दह याना बिजागुवले वस्पल यागु मुतुशी ठुगो थासे लागो दैगु जनविश्वास संतानेश्वर महादेव यागु पूजा यात थासा संतान मडुपी दम्पति पिनित संतान प्राप्ति जुइ थैगु जनविश्वास ठुगु संतानेश्वर महादेव दिगले यहाँ निथाथे रुद्र अभिषेक पूजा आरती याना नित्य पूजा याना याचंगु खनेदु थासा थन श्रावण महिना बोलभम मेरा न जुइगु खनेदु अथेहे थन स्वस्तानी पूजा व्रत न जुया याचंगु खनेदु थासा रक्षाबन्धन व हरितालिका तीज या दिग हुनु भक्तजन पिनुगु अपना प्रिय जुइगु खनिदु सोकमी फाजमेजुपी चिकपिचा सेहाय दिला येला देया संतानेश्वर महादेव विषयले रिपोर्ट पलासा तो चिकपिचा थौयागु ज्याजो येका दिलजी थुगु ज्याजो न्यवामशिका चिकपिचा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले व हाकना प्रसारण शुक्रबार निशनिताइले व सोमबार शेषचिताइले नेपाल च्यानल न सोयादी फै उगुहे कथा थुगु ज्याजो चिकपिचा नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै जो छुना कथा या छाता सुजाविनिदि कुए बिहा तगु एड्रेस सपोता यादी तै नापियासी ज्याजो पाखे बाया वनेगु उजफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस शुभ